We say bulunaka to all the listeners, friends, Right. tuning in from overseas. Abi kimne kada sema tu koro. Abi kimne sema cuma nonda betul lingo di sala na mata di kuan yan rimata binaka. Dona mata kan rendre veke to mata di komentu kulo sarna bibi veke kimne kada. Siya ni to ko chuko na karabi tabi na mata ni kuwa. Kire mo na bibi suti. Na buku ni dona mai ali baka suri sa kitu dona itoka ni boleka. Ni vaka Mr. Michael Randua. Vida na singa saúde, siya na bugo di padalkan sa may roma da kedi. Ya kito sa tobol ya kito sa sangat na biyo kani na matang nikuha. May kito na baka maruti kay muniti ko may baka nga kini por raundo baka doritu ya na bi mata katu sar. May na muniti kini singa por rombo. Tinga bonito ving grabe na nakaloko, do na mata vitang taki. Do tala na posa por rombichu ni gori. Do tala kini to mata vitang taki. Balata ni musik kanda na wekada sa may biti kanda and ibaka raw tapi mereka betukuna. Nah, ibu kan raw musi. Ibu kan dora na wekanda ngo ni mabidi kanda tu buka sorry. Michael Randua. Nangono sa tigo makira nangir ni Singapore wai wikim no kanda. Besta sarame bambuta. Tangir no tamayaw sa siang ni beba bambuta. No na samaya lo wekanda ngo sa viso nga no guswai. Turno guisele no guisivi. Au sa lo ke pita bio kabeli tukina. Angir-ngir na Mandela bu di company ngo Communications Fiji Limited no Mr. Charles Taylor. Giring-giring na senior content director Mr. Satyanand. Atong giring-giring na tambanin hejar na company libungo. Au sambi tu bana nugu talibon di balata usianga ni via dingoma. Nona sami ali na wekanda. Ya dikuwa kito sambo siya na via kaningo. Mendora ka menda pag numiko kina. Dona ka ay siya na ito musi do pagador bi tadina. Onde mesi ka kaya dito kilo lombo. Na matani ko. Kito sama ni nanuman na via kaningo. Nonda outs palang ya na matani ko. Nangon nila kami kinon temis, may dapat siya may nangon nanda sa may bitalo kina, na mata kapi nakadikwa. Andro binak bikin ni kanda ni bito kadi sama biti? Yeah, biti pa lagi. May makatusa ayo. Tell us about the first time you enter the building and meet Michael Randua. The first time I'm coming here was in 2017. 2017 he was there in the Program director. Yeah, was a program director at the time. So sabi mo sabihin demi so Michael wata kena sa may tikabu na program mo ni binner ba kaya kami kami kata na mata kada dari subiki to mata go niya na binaka ni mata binaka sa akin daw makatatawo siguro ni garabi ni Messi nanon na me spulta kitualis me baka ni robita dini nakasanang gendo yato sangay otua sa spulta ki di Messi ko sangay do may tawo to nakatuba ni spulta kya no buku nga ni veo kani na ken romaliwa ni dueng kase en dueng one abombo ta sangay kadibi ko makito nangono dems iyo Ndo nangono kero sa may batang bising bata. Kero sambi kero batang bising nga. Sangay singa tu ni kombi. Ni binakat na batang bising may vendor baki may lasa. Gori. Isi ni rani ko sangay manu ker berto na nangonim boss ento na singin boss sangay ker. O yaw kero sini kombi. Iya. Balatan yo kero vitadini. Tu akan gungurau si rani ubusa libua. Iya, di na Balatan ni Nabiro ko. Nabiro ko bitsika. Kami menakoro kim daw mo kunangon ke bak kim daw bibili berangas. Sangay tu kuno ko etadi. Iya. Gona rachio iko mo biwali mai. Iya. Andaru beo kanin langay andaru biwali roko vital ni otingo ko sangay sini raw. Iya. Meta mo sa manyu kirang unimbos nando nangon ike begitu. Meu vital ya mulian rambung uli bosa tutinan rambung induan dua meu kerukun on wata. Di na Iyo sangay mi pakasama takatu. Sa min dito nanong kudaka nanono bilu tang nanono badru miumi. Iya. Porque menina kada daw bito tunga no na rula mendon no Michael vem demes. Dono no molo mon demes. Bakang dono sa mata na sinibeka wita ko di borong. Do tukuna sa rapon do demes. Talo ta man talo sa overrule ta kana no mulewa me lolo bu demes. Na usaha tukuno tuyo musa ko ni grog. Musa ko ni grog na singa may bali. Iya. Mani mataningaw na kito timboningi na kito baduri may way atu. Iya. O tiyaw manusia niya doon kino ubos ta kito nga may namadawa kida.
Siya tapana puno sini lakukan ikina. Ni oko ya. Leitinan rin nga mo ding. Ni leitinan rin nga mo din nunggu bos pultaki. Eh. Sangay man itu kuno ko ya. Next den nga mo din wet binakata si siya nga. Lako-lako ko ilolong bumilay baka durikin na next bonding. Kaya binakato ko si siya nga usan lewangan ning ko sini tutubi ko ando na lewa. Milay ka. Usama ni kito tubutubo kaki na. Sama ni sini ubo sa nukilan kang ko na yato. Kito na lim team bonding ni ka. Usama sa mata ka. You like it or not? I like it or not. Usa kilatu. Eu si su charendo nguni angone lakay balengo. Utua na matalo na tawibi. Au na sinikila. Kaya baka unanro. Ena rongo do biti na nungunro. Kaya baka ulua. Ena rongo do biti na nungulua. Nioko nindona ka sa bakas pulta. Kaya na bakelia na bugitu kuni bugitu kin. Au sa meliado na nga una sa libos te kaya umikinona. Nangona sa tukuna kinoko. Lecin na korna kango. Ni anden nga mo dingo. Demi sina matanggal ibita lo bata bata ka tuwe na anden nga mo dingo sa sireno ro ko bakina to kam. Tuno ya wi na. May na koro. O kwa saranga itu ko na mo biwal te ko. Na daka kay sanda wabos ta kyo sida ba may karke bos nga kinito maracho si raniu biwal te ko. Sa may bulikin anden nga mo dingo kito sa tuko te taman relevo te out mama. Na on may sanda nga may biwal to. Sanga may biwal to ninge meron ko na biwal la ko tunong ko. Gori sambon ren saranga bi ya umi biwal te ko alis. Di na sir. Kuna boleh besar Mike itu tuku pembuatan ni Mike ka borong ci ndor bonongo kita pembuatan beo kaningo ni tiny wedi we may sanangori sa sinro ni ato palis talmay na puno kita ucuki na nangonongo o ci bote kita inspired beka era matag di ko kita sing ngole dabi ko rawa era bibo buli do adora na bingono kita sara wa bibi na pingar bile bundo adora bir le biti era ndo na ngauna era saliani waka kina nangonongo bunga na post sambil juga ngori sa cukin na kemo tuku tamay chone na matani kuwa era sabor takachkan na beo kanini ngone sarga itu mutaka meki na borong beki muni sarmay pa bupale sarmay pa lubeni wir na ngone era samay pa borong talibe ko na vida na singa saus me ata na nona samay taco somate na samay kadibi ko lesu talen non dei bakambula na ibakambuli ni beki to na beo kaningo keren to di borong meki to na tuta kachunga na bingarabi na salika kamura kingo se doka ndo mbui se na tangi lamba se na une ondo mbole takatunga na no muste sini binango na VTFM ya bikim neno kanta di sarsar cuma na matagani kuwa neto show laka di bosota kito sini binen ba kito redelisunga na itobo ni tua se na itobo ni Michael Randua na bugu ni ngarabi tabi na company di bongono Communications Fiji Limited maruta ka na ambaki ngori kapasang bulu ambaki na birthday ya may bukan nung talaki no may beach kan then doon na linganganga era salika kambura kingo na VTFM na ikalungata Didn't know today would be your last. Ila ka bi tartar bat ki chone siya taba sambu se ana buku di buvale ana buku muni na ka dara potar chui babalang mana kawis ke babaro me Amerika ana ga indo tal ni tuku bi ke muni ana ngono nga sabon di tekin ana bika artu sa tubana na buvale ana buku di songo ni bitalati we ko ana ka sa beauty kenda ana vida na singa saudi kito babu dimana juga di bikim ni ana buni numni vito kadi buli mai ana bi matak me pakadi kuwa na italo lek bulangi lek me na bakata bisi ba do tale bikim ni na bio kadi kito no matango o singa ngai na biteng daki o singa sa ngai na biteng daki kito musita bo libu na kan sama biti kanda non dapat tati ko na lolo manikalo kena no na pakadeng ana sing binani kuwa ngole